page 90 et 91 ka tafsir al-Qur'an de sura 4. وما لكم كنتم هبيون لا تقاتلون وهبتا جهاد في سبيل الله في بانتو الله دين الله كان فيهن والمستضعفين بين بيدو جلب لئنا من الرجال امرد كوربه والنساء كسنابه والولدان باي كوي كوي واوتا يهود هنو نجودي مكه هنو بيتنه الذين بم اندندا هوري ما يقولون هبي جودي ندرتون هبي ويا ربنا جومي ما يخرجنا من كدي يلتم من هذه القريه اتامه دو ساره الظالم أهلها عند يمم توني وجعلنا ودنا نام من لدنك إمرد كمادا ولينجد وجعلنا ودنا نام من لدنك إمرد كمادا نصيرا والله الذين بين آمنوا قمنا يقاتلون بهبا جهاد في سبيل الله في بانتو الله دين الله كان والذين بينهم كفروا يدب يقاتلون بهبا في سبيل الطاغوت اندر لاول kambe lawol bantay ngol bewi naydi ni sanamoji din kambe ko fi ngol lawol be finansata ko fi ngol lawol be piiride te mudum faqatilu habe awliya ash-shaytani wondi be welde be shaytanoji din inna kayda shaytan ande no pewje shaytanen en kana de latka dhaifan ko de luude wotan hulude alam tara ene ayal ila alladhina faade bedo qila mi wi ananobe kuffu aydekum ko ni jogite juude mon den wota on yottobe wota on tewtobe dum ko julbe be waage musalata nyibon e julde ne watu zakata e ton zakka ko dul landa don falamma kutiba alayhim tumande yawnono ha farda ay mabbe alqitalu haqqugol jihadini idha farigun atayo fedde go minhum mabbe yakhshawna an-nasa yinula kadi yimbe ben ka khashiyatillahi wa nabi hulirtano Allah aw ashadda khashya mara wuri ko be hulata kon Allah no tiidi wuri ko be hulata kon metere be mabbe ben asikata ko be do wonno manifesta de nanen wonde be yana be yottobe haba jihadi o yine do ka wagalu be rabbana jomi amen lima katabta alaina kunu farlanda e hore amen alqitalan di jihadi lawla akhartana no nettina namen taw ila ajalin ha ila jal qaribin battingal harame wadi dum da men acce dum da ula alame mata o dunya kono fayr gurdang aduna tu ko mi jonni o qalilun seeda wala akhiratu la khairun buri mojude liman ittaqawana ande hul balla wala tuzlamuna tonya ke fatilan yeri kefun tamaro inshallah aina ma takunu e pikari kala kala to don e aduna yudrikumul mautu mayde nen tawai on tigi do yudrikum hewtita to on al mautu mayde nen afwan wala kuntum hayinun sallat ke fi burujin hidon der tataji mushayyadatin ma ditidina wa in tusibum sibi bes hasanatu mu'ire yaqulu bayna hadhihi min indina hadi dun don de mu'ire do min wa in tusibum sibi be hasanatu mu'ire yaqulu bayna hadi dun do min indillahi ko imode ka Allah subhanahu wa ta'ala yiddi to den aina ma takunu kala kala to don yudrikumul mautu mayde den hewti to tonde tawai on don wala kuntum salat ke fi burujin edon ender kuruji tataji mushayyadatin mahaditi dina tawna wa in tusibum sibibe hasanatun mu'ir yaqulu bayna hadi dun do min indillahi ko imorde kala na imorde julbe bendo wa in tusibum sibibe no sayyatun bone yaqulu bayna no hadi dun do min indika ko imorde ma Muhammad kula alam e kullun dido fo min inillahi ko morde ka Allah iwri famali ha ulayil qawmi kono ene kundun nangi be do yimbe kundun hebbe do yimbe la yakaduna tawbe ala famude la yakaduna be tawbe batayf ko non be famata di sene yewtore ma asabaka kala ko hebba min hasanati morde mo yere famin Allah ko morde kala fama asabaka kala ko hebba ma kadi min sayyati morde bone famin nafsika adun non ko morde wonti makin wa arsalnaka min lirima linnasi onan de ben rasula me wad manelado wa kafa billahi Allah yoni shahidan seedi to tawdo man yuti rasula kala dofti do nelado Allah faqad ata Allah haray gomni o do dofti ke Allah on tawalla kala huccuto do sali fama arsalnaka andu min lirali malay me do mabbe hafizan fi yarino be wa yaquluna be inna ta'atun doftare men nani men jabi tawnema fayda barazu sibe feñu yibe weddoyki min indika immorde ka maada sibe yaltile goybe wi ka maada bayyat ayinu wontida ta'ifatun feddego minhum e mabbe ghayra alladhi hara wonangol kongol wonangum waaju wonande yamirore tabulu de wiida be labba goddum go ko be wonda e mudum
awa wallahu Allah yaktubu winday ma yubayituna konko be wontidi e mudum don faade danum annon durno be tertuda wa tawakkal ala Allah Allah on yoni holortedo wa kafa billahi Allah ni wakilan holortedo afala yatadabbaruna alquran ene be taskota ko ndedo alquranare walaw kana stayinde latino mininillahi ko immorde ka Allah awajadu ma be tawi be hebi fi e mari ikhtilafa lurre kathiran dudude wa idha ja'ahum sayuni aribe amrun fiyake min al-amni morde holare aw al-khafi ma kulul be wadata hunde yir mabbe kambe ada o be mobe sakita bi dum be runkina lallawol ada o be saka dum walaw raddu harale be ruttuno koko be nani ngirri merwil ila rasuli faade ne la don wa ila ulil amri faade jomirabe fiyake be minhum immorde mabbe la alimahu andayno dum alladhina yastanbitunahu kodum bulina inobe yewterne alego sede be sendinira ben minhum e mabbe walaula fadlullah sunana qura Allah ngal mojjere Allah den alaykum domo wa rahmatu yirmene makkone lattaba'tum on jokkan ash-shaytana illa qalilan sona sedabe faqatil habu fi sabilillah fi bantukullahu din Allah kan ya akhi la tukallafa afawaka illa nafsaka zona hawrema mo wi jabaliyata mo wi saliyata wa haridil mu'mina iltu nongom ni be wadabe anternema asallahu hinota ina Allah ne kuffa de yogito to ba'sa dhikri ba'sa alladhina lattabe do kafaru yiddobe harade hewtali on onon judbe Allahumma amin wallahu qalla ashaddu uri sattude wallahu qalla ashaddu buri tidude buri sattude ba'san lette wa ashaddu kanka buri tidude tankilan yaggini dum man yashfa kala tefinido shafa'atan tefore asana samo yakun lahu la tantoma nasibun gebal moƴƴal minha imorde konko tefini don konko landi don wama yashfa kala kadi tefini do shafa'atan tefore sayyi'atan bonne yakun lahu kan kadi la tantoma kifulan dongal minha imorde e on don tefore imorde ngal landal legoy wa kana Allah latika ala kulli shay'in do kala wonde mukitan ko wakintindo wa idahu yitume kadi sun hiwra ma hiran islam betahiyatin hiwran islam fa yu hiwrite be asana ko buri mo ide min nay modde mayru awruddu amaru